yeroo tokko nama ta'uun kiyya nama jedhamiisi kiyya waa'ee keetii amma ansan caalaan beeku isin faarfadha alaanuma faarfadha jireenyi kiyya faarsa isin maalu waa'ee keetii amma nama ta'uun kiyya sanyin ko fargamni ko asnafne jabni ko kasresela chako Tabasaburusite la bajoraburusite asaniko fargamiko asrafini debeko kasresela chako tabasaburusite Waaqayyo waan dhageetteef galanni si haa ta'u. Nu barsiisisaaf gidduu kennaa waan argamteef galanni si haa ta'u. Nama baay'ee onnee isaanii jijjiiruuf waan akka ta'e waan dhufteef galata. Maqaa Yesuusiitiin ililtaa keessan Waaqayyoof kennaa. Haleluuyaa. Mata duree akkana jedhuun jecha Waaqaa isin barsiisuu barbaada. Nama gurguddaa dhaabbatee yeroo jiraate teessisa. Adda gaggeeyyii garummoo wangeela kana qabatanii nama deeman ta'etani. Namni qabatu barbaadan qabadhaa. Nama si wadatee boqu kan ta'edha. Adaraa isin dhaammadha. Nama dhageettan kun warra dhageessitan ta'etan waan ta'eef በልባችሁም ይሁን በመስታወሳችሁ በሞባይላችሁም ይሁን የሆነ ነገር ያዙ። መታ ዱሬ አማ isin rajjacha waaqa isin qooduu barbaadu. Nama guutuu ta'u mata duree jedhu. Nama guutuu ta'u. Addunyaa kana gubbaa nama jira nama guutuu jira. Nama jira nama guutuu jira. Allaaf furiyenna waaqan gargaar waan kana walitti qabnee kaane haga ta'e. Barnoota yeroo dheertuu guyyaa lama daqiiqaa 80 naa kenname keessatti walitti qabee isin timuu barbaada. Nama guutuu ta'uun dura nama eenyu waan jedhu wani ilaalla. Amma waa'ee nama guutuu dhiisaatii namni eenyu mataa isaa. Isin timeera agamma biyya lafaa kanarra jirru eega Waaqayyoon dhadhee addunyaa kanarra ilma namaa bittinneesse nama waan jedhamuufi nama guutuu nama ta'ee jira. Waa'ee nama guutuu nama eenyummaa mara qabu beekii sandura nama eenyu akka ta'e beekuu qabda. Yennaa waan kana haasa'u nama eenyummaa ifiituu hin beekne guba'ee tana keessa jira. Nama boru addeege hin beekne as keessa jira. Nama waaqi guddaa jedheeni nama xiqqeessee filaalu jira. Guddeenni duudiin kaka'u nama ta'uu keetii yoo hubatteen duu. Tajaajilli ka jalqabu nama ta'uu keetii yoo hubatteen duu. Doktorii ta'uu ka jalqabu nama ta'uu keetii yoo mirkaneeffatteen duu. Kenna adda addaatti barreeffameera macaafa qulqulluu keessatti. Kenna adda addaa ka ilmaan namaatiif Waaqayyoon kenne. Dandeettii adda addaa ka ilmaan namaatiif Waaqayyoon kenne. Seeraa itti fayyadamuu yoo barbaaddan nama ta'uu keessan mirkaneeffachuun barbaachisaadha jalqabarratti. Nama jechuun maan jechuun matsaafu waa'ee namaa maan jedha. I don't care about science. Ama waa'ee saayinsii dhimma kiyyaa muti. Waa'ee haadha abbaan keessatti maa guddisan dhimma kiyyaa muti. Garuu nami eenyu nami maal isii waan jedhu. Eenyummaan namaa maal isii waan jedhu. Akkasin hubattan barbaada. Macaafa qulqulluu isinuun dubbichanii mata dureen kiyya haga baru ganamaatti kan ufinnu nama guutuu ta'u. Adhammoo eenyummaa nama qofa sintamee addee tana agatte. Gaaffii tanaaf deebii namni qabu baay'een jiraachuu danda'a. Garuu ganna
kana kaase kana keessatti hubannoo namaa ka argadhe ስለ ሰው ማንነት የተረዳሁትን ትንሽዬ እግዚአብሔር ሰጠኝን ዕውቀት ወይም ማስተዋል አካፍላችኋለሁ። ሰው ማን ነው ለሚለው አማርኛ ብቻ የሚሰሙ ሜቢ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ስላሉ ነው ደገምኩት። ወር እንግሊዝ ፈቀበታ who is human being አንዳንድ ሸፋፋ አማርኛ የሚናገሩት አንዳንድ ስለ ሰው ማንነት ያልገባቸው ሰዎች ናሚ ማለ ማንጀራ ደማን አከ ሂቃ አጀቹ ዮይስን ጅሬና ከሰን ድቀስተኒ ላልተማለ ናሚ ከሰልባጅ ይበልጣል ከሂቃ ይበልጣል ሜቢ አባንኬት ሃትዴት ዋንጀራ ሲጉድሱ ጅርቷል እንበ ዋቃዮ ጋፍ አዱኛ ከናኡሙ ከዚህ አዱኛ ሁሉ በላይ ከዚህ ዓለም ሁሉ በላይ የሚያስፈልገኝ የሰው ልጅ ነው ብሎ ነው አንደርላይን ያደረገው። እግዚአብሔር አሁንም የሱ መፈክር ሰው አለኝ ነው። እችን ዓለም የሚገዛ ሰው የሆነ ሰው ወይም ሙሉ የሆነ ሰው ነው ክርስትናን በደንብ ማራመድ የሚችለው ማንነቱን የተረዳ ሰው ነው። እንዋይ ነማ መጻፍ ቁልቁሉም ማንጀዳ አችንዱ ባርከደና ረኮን እንጅር አችንዱ በዶክተሪቴና ረኮን እንጅር ሜቢ ማቲ ቶኮ ቶኮ ከሰ ዳግነራ ኢጆለት ዲቆ ከራራ የጋፈጣ መና ከሰን ለጅራቹ ዳለ አመልኩንም በ ሙጫከየ አትቤታይ ቦሩ በየተና ቡልቺታ አትቤ ዶክተሪቴታ አትቤቲ ፋርፈታቴታ ይሄ ሁሉ ግን የሚቀድመው ሰው መሆን ነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ ዶክተር አልፈጠረም፣ ሰው ነው የፈጠረው። ሰው ሳይሆኑ ዶክተር የሆኑ ሰዎች ሰዎችን የጨረሱ ነው በመርዝ። ሰው ሳይሆኑ አስተማሪ የሆኑ ሰዎች ትውልድን ጠማማ ነገር እያስተማሩ ነው። ሰው አመወና ይስንትሙ በርባዱ ዋሁ እንደዱረ ነመተው ከሰምር ከነ ፈቃጀቻጀ መርገ ከሰምር ተቀወኑ ቆይስንዱራ አምባ ናጋስ እንዳለ ተበርባድ አከነ ቀባዳ አከነ መዳደቱ ወይ አና መጀዳ እንደው ሰገነ ከሰ አና መጀዳ ዱባዳ አትነማ ለመጨናት የት አከጣይ ቢያዝነ ማይል ናሚ ማን ረሽ መጽሐፍ ማንጀዳ ዋይ ነው ናሚ ወባከና አባቴ ደሙ ሆና ፕሊዝ እንድትረዱ ይፈልጋል። ናሚ ኤሉ ጋፊ ጀቱፊ ጋፊ ጉጉርዶ ደቢ ጉጉርዶ ዋቀናት ከነ ካጋ አፍሩ ሸኒን ጫለ ስንትም ከደቢስ የናጀቸው ዋቃዱ ብቻ ነው ትባል ይፈታ አነቃለ ወረሰሙ በነም ያስሪተን ጋፊ ነም ኤሉ ጀቱ ኤሉ ማቴ ሰውባቹ የበርባተን ዋኤና ማ ደቢ መቃል ሁሉን ከኑ ካላ አፍሩ ጫለ ገልገለ ከነ ወል ይላል ተከፋ ናም ኤሉ ጋፊ ጀቱ ሰው የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው። ናሚ ናማ አማላ ዋቃቲ ፊ ቢፈዋቃቲ እንደዛም ይወኪን ቀብ ናማ ወንድ የለኔ ማዱና ረፈጫየር ሁን ዋቂ የናሰደዱ አቲቤታ ቢፈኪያ አቲቤና ማናፈካቱ ጀቢሲ ሲተረጩ ተቆፋ ናማ አማላ ዋቃ ቀብ ናማ ቢፈዋቃ ቀብ የእግዚአብሔር ባህሪ ተካፋይ የእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ነው ሰው ልጅ። አሁን ግን ብዙ አይነት መልክና ምሳሌ ያለ ሰው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ፣ በዓለም ላይ አለ። እግዚአብሔር ግን የኔ ባህሪ ያለው ከኔ የተካፈለው የኔን መረዳት ያለው ብሎ ነው የሰው ልጆችን ክሬት አድርጎ ዓለም ላይ ያስቀምጠው። ነምራ ጃውጂ ነው ካርሄ ሰውት ቡሳ ምርካኔስ ነሜ ያሉ ጋፍ ጀቱ ፍሎይሉ ማተው ባቹ በርባድ ገልገለ ገና አንጀል ቀቢዳ ገኖን ተቲ አንበታ ነማ አመላ ዋቃ ቀቡ አነማ ቢፈው ዋቃቲ እንደዳሜ ነማትን ተሉ ዋቃ ነላ ፈራ ቀባ ዋው ነው ተይሰበካት ኢሰንጋሩ ፍጫላ ዋን ባየም በከምቲ ከዲታኒ ተነት ፈካታም ወንድ ነጫሉ ባጫ ሄደን ነመጉ ሰሙ ይፊት ይቀማሲሰት ያውለ ባየጅ ኦበለሰኪ ወስድሙ
الدنيا خنا رأي إنه ما تبيت وني سجال سكرتين لنجم ما فاتنا أما لرك كي سأكنا ورفقنا أننا مجدا أتنما إنجدي دابين نما نمي لغته نمي نما أملا واقع أملا واقع ما أخذهم بيت ملكن نمي سالم مالت يجزابير باهري تكافي يجزابير ياسبان سوس ياسبان أجل منه يجزابير يمياسب كونه سوس أياسبين ياسبان عندني نام تكو تكون جرا مو إفيل لا خميشات نام لا خميشات كلا بفهم أنا سالي نام خانك سيجو سلكي أن قبول نام سلكي سانو خانك سيجو سلكو ورقو إن داي سبر كبري تبتك أكاسيل لا فامبون بايه كنوسة كبر ilma namaatiif garuu iddoo guddoo qabu galgalana haasase waan nam bara akkanaa keessa jirta bara namni namummaa isii ta'e keessa jirta naan jedhe kanaaf ergaa isinii qaba isin nama yoo ta'e immoo namni nama eenyummaa waaqaa qabu nama amala waaqaa qabu macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa soora tokkoof lakkoofsa 26 gubbaan dhaggattan nama bifa kiyyaan dagadha amala kiyyaan dagadha jedhee waaqayyoon dubbata jechuudha inni nuti bifa waaqaati hoo inni amala waaqaa jechuun maan jechuu isin namni kun maan jedhaara yoo jettane amala waaqaa bifa waaqaa jechuun waaqa kiyyaa keessan gurraachaa mutu gabaabaa mutu dheeraa mutu molichaa mutu akkasiin galtu ta'an barbaadu addee kanatti nami bifa waaqaatiin dadama jechuun የእግዚአብሔር ባህሪ አለበት ማለት ነው amala waaqaatti keessa jira jechuudha waaqni uumama ስለዚህ አንተም ክሬቸር ነህ ማለት ነው ያው አንተም ወኡሙ እንደተቻው አትል waaqi yaada atille yaadachuu waati waaqa bakka buutee addunyaa kanarra sirreessitu jira jechuudha mee amala keessa miti cakkara ol kaasa ambakka bu'aa waaqaati jedha Lalu nama kenapa saya akan cepat enumat tidak injelah. Beranlah gujirat nama jadi. Enjadi namuman doktori dursiti. Wari tamarnya doktori itu nak ilmu sekarang wari naja tanul lama wari undura nama tu undur saja. Kenapa nama tu? Ada nama amala waqa kabu dunia kana rabba iyate. Dunia ante nak kana walinya tu turut. Dunia ante nara tu yang banyak tu turut. galgal limbega tuture virus ya dadda ambega tuture wanna dunya wanya ta irtuf saut afa ሰውነት በዶክመንት አይገዛም ፕሊዝ ሰውነት ባንተ ትምህርት ደረጃ አይገኝም ቦታውን ይወቅ ለማፋን ደቢ ነመየኑ ጀቱ ለማፋን ደቢ እሺ ነመየኑ ጋፍ ጀቱ ደቢ ተው ከደለቱ nami nama enu masa ditakabu kabaja min ma isininya kiburno kabaja ma namni binesa dudirra adda kate እግዚአብሔር የራሱ ማንነት በውስጡ የፈጠረ ሶስት ማንነት ያለው ክቡር ፍጥረት ነው ፍጥረት ወንጀል ሆነ ተበለጣ ሜቢ በኩልስ ገነና ባያታ ደሙ አደዋ ቃለፍ ተው አንዳንደኑ nami enumma sadi amala waqa keessa enumma sadi kai keessa qabu kibur fitrat no tumbarnoota waggaa tokko teeti waan teete filakkisa enumma nama sadi su enunni nami enumma sadi qaba jedhee ture jaarsisu neetan tokko lubbuu si keessa jirti lubbuu waan biraatii moti hafuura waaqaati መንፈስ ቅዱስ አሁን የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው በእናንተ ውስጥ ያለው ነፍስ ልቡ አፈራ ያቃቲ ሞት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነች በእኛ ውስጥ ያለችው ያ ነው ሰው የሚያደርገን ማለት ነው እግዚአብሔር ከራሱ ማንነት አንዱ የሰጠን ምንድነው ብትሉኝ እስትንፋሱን ነው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብቡ እናንተ ከራፉና ነቲ ሀፉራ ይፊት ጀለየ መጽሐፍ ለሱን ከሰንጅራትን የማይናገር የማይሄድ የማይሰራ የማያስብ ነው ሰው
እኔ አሁን የእግዚአብሔር እስትንፋስ በውስጤ ስላለ ነው የሚያወራው የሚንቀሳቀሰው ሚያከነርግ ገሳ ማለቀ ባዳ ከዱብቱ ሲንበን አና ሀፉረ ዋቃት ነከሰ ጅራይላ ከዲቢ ይወዳት ለክት ማለ ዋቂ ጀልቀበ ባፈስ ደ ሀፉረ ፊስ ተጉቴ ቀልቀሉ ዱዋስ ከንጁ ቡቀዱ ወይም ቢየዱ ዋከወራ ኦኮቴ ጀበና ነው አከነም የሚዳሰ ለፈ ከንጁ ወጭ namni jalqaba gaafata damu nama jedhame hin jiru akkasii hubattan barbaada biyyee loob himmi midhaas funnaa itti kee ilatti kee harkatti tolche miilatti tolche መንቀሳቀስ አልቻለም ይቆማል እንደዚህ ማለት እግዚአብሔርን ደበረው ይሄ የኔ ማንነት የለበትም ማለት harkakiyan tuttu gamala yennumanti yaga makesan jirtu je nama ከዛ በኋላ አማ ሀፉራ ከያ nama kana keessatti guutuu qaba karaa kamiin jennaan karaan kun urata qabu jira karaa funnaaniitiin jedha matsaaf isin dubbisa karaa dibiillee moti gurrallee hin jedhu afaallee hin jedhu funnaaniin jedha jedhe hafurri waaqa qalbiire nama hafura waaqaatti keessa jira አንተን አስተማሪ ያደረገ አንተን ህያው ሰው ነፍስ ያለው ያደረገ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው ዋቅቤታ ሐፉረተ ኢየሱስ ከሰ ጅራ ምንም ዋን ከናማ አማላ ፉረ ዋቃት ነው ከሰ ጅራ አሜን ነው ማለት ዘናግረኝ ነቢ ገልገላ ከና የኑማቴት ሁበት ወቲን በረት ከይቶ አመለ ፍቀዱ ገልገላ ከና እንጀርቀቴ ጅጅቲ አዱኛን ትንቴት ይፈዳል አሜን ጋሩ ነመቴ ሐፉር ዋቃ ከሰ ጅሩ ቤት ብዙ አይነት መንፈሶች አሉ መጽሐፍ ቁልቁል ከበርሲሱት ብዙ አይነት መንፈስ አለ የእንትናም አለ የእንትኒትም አለ ሀፉረ ኮሰባ የትጅራ ኢስን ጋሩ ወራ ማደታ ነጅርታል አና መጀታኒ ወራ ያጣት ሀፉረ ዋቃት ኢስን ከሰጅ ነፍስ ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ልቡ የቹን ከረጆ ልቡን ተሳማ ጋፋ ባቴ ጋራ ዋቃ ደንቱ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ስለሆነች ምን አጡባለ ሳቴሞ ከነማ ቁልቻቴሞ ከነማ ማነቴ ከነማ ማነቴ ቀጥታዬ ሱባት ኦሎባት ኢሲደንቱ ነገር ገሩት መጻፈጀ ስጋ ግን ይላል ከቱ ስለተገኘ እሱ ይመለሳል ድሮስ ማሙት ይለ ከናፍ ኢሲነማማ ኤኑማ ኢሲን ቢዬ ቆፋ ሙት የቹ ዋቃዮ ኢሲ አከነ ጎዴ አርከ ቆፋን ቀበቲ ሙት ከላክስ የራሱን ማንነት በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል ምንም ዋሳ አመንተ ምንም ዋን ከናም ገልገለ ከነ ኢላቸ የጅጅረቱ በርባደ ነው ይጀተ አተና ማፉሩ ያቃስ ከሰ ግሩዋንተ አዱኛን ትንዱዲንተ አሜን ወዱ ተላክ ባደ እንበዱ ገራት ይደንታ አሜን ቶና በዱ ከናም ተቹዳል የእግዚአብሔር እስትንፋስ በኔ ውስጥ አለ አንደኛው አካል ይሄ ነው ሰው ሁለተኛው እናንተ የምታውቁት ይሄ ስጋ ነው እንግዲህ ሰው ስጋ አለው በቃ ይሄ ነው ካና ጃልቴ ሲለን ቀባ ሆሪለን ቀባ ሉኩ ሲቀደም ለቀድፎን ጀቹ ወናደኑ ወደ ጋሩ ሀፉሩ ዋቃኑ ከሰሩ ሉኩ ከሰ ሀፉሩ ዋቃ እንጂ ሆሪ ሲቀላተነኛ ተን ካና ከሰ ዋቁ ጉርዱ አዱኛ ጋር ራስ እንደግተን ካና ከሰ ሀፉሩ ዋቃ እንጅሩ ሲጋሩ አንዲቆ ወማን ባው ጀተቱ ፈቱ ከሰ ሀፉሩ ዋቃ አትጂ አሜን ሰደፋን namni galu jirtu sadaffaan eenyummaan nama yoo barbaadan tu amma irra daddabaruu jiran eenyummaan nama sadaffaa yoo barbaadan መንፈስ ነው መንፈስና ነፍስ የተለያየ ስለሆነ እዛ እንድትረዱ ፈልጋለሁ ቅድም ነፍስ ምን እንደሆነች ያወራ ፈልጋለሁ መንፈስ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ነው መንፈስ ብለን እኛ ማሰብ የምንችለው የቱ መሰለ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠ ዕውቀት አይዲያ ሊሆን ይችላል አንጋፋ ሐሳብ የነራ ሰው ያስባል የነራ ይሄ ተሰብስቦ የእግዚአብሔር አጀንዳ ስለሆነ የማይታዩ የሰው ልጆች ማንነት መንፈስ ሊባሉ ይችላል በእግዚአብሔር ፊት መቆም ይችላል ከና መጽሐፈ ቁልቁሉ ሲበርሲሰቹ ነፍስ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ነች መንፈስ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ነው በእናንተ ውስጥ አለ ኤኑማ ከነክሰዲን ቀበተኒ አደፈተ ኦሉራ አመለ ዋቃት ያለ ባውራ ጀገቱ ከስን ቀዳሽ እንዱ ወርባል አከካለ ሳታ ከተፍዲቀሽ ትፈዱ መገልገላ ከና እንጀቀዳ ያለው ዋቃ
annama bifa waaqaa qabu annama amala waaqaa qabu horattee guttoo garuu danda'a jettee waaqayyo keessa keera amantu barbaada jechuudha. Ati eenyu? Nam tokko meebi amaarenyaa kan beeknu yookiin oromiif kan duraa bade as gubbaa yennaa bahe waan tokko dhoogaan. Seera afaanillee ishee agarsiisa yoo beekni ta'e jechuudha. Seera afaaniitiin jechuudha. Namaa fi waaqallee meeshaa tolchee kayaamu jechuudha. Kabaja kan qabne. Amma wanni kun lubbuu qabdi. Wanni kun maani? Deebii waan kana deebisa. Wanni kun maani? Soofti. Dhufee shisaan bedi. Ati maan jedheen hin taa'am. Sooftiillee maan jedhee namallee maan hin jedha? Hin jedhu. Maaf namni eenyummaa ifi geecha qaba waan ta'eef. Lubbu qabeessa waan ta'eef. Andaandi gisee mediraka ላይ ቆመን ኢየሱስ ምንድነው እንላለን? kabaji waaqaa fi fiillee isin qadda asirraa jalqaba jechuudha. Haasaa keessanirra. ኢየሱስ ይቃ አይደለም አንተ ምንድነው እያልክ የምታስተምረው? ግርጃ ይቃ አይደለም። ማንነት አለው። ማን ነው የሚባለው? ማን ነው የሚባለው? ለሞተ ነገር አይደለም። ህይወት ላለው ነገር ይባላል። ያከሰነ ነው በቃ ይቃሽ አይናለ ገኑ አከና ይማን ማጣማ ሜዲ እንጀራኒ ሜዲ እንጀራ ነው ነማ ሜዲ ሞባይል ያባቡታ ሜዲ እንጀራ ትቃ ወየላክታ ሜዲ እንጀራ ወንድራ ሜዲ isnille yanna ennumma teessan beekin haguma kana figeessittan jechu amma galgala kanaan jalqaba nama xiqqeessee isin laaluu irraa fagaadha nama ennummaa isin jirtan keessaa baasee oofuu barbaada አንተ እኮ ዘማሪ ብቻ አይደለም ሰው ነህ ሰው ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ ያውቃል ሶስተኛ ማን የኑ መተዱሬ ጀቱፍ ደብ ጀቱፍ ሀተው ደንደ ታማ ዋ ሀሳየ ቆሮንቶሲ ተሰሎንቄ ተኮፋ ፎረሳሻን ይላቁ ዲደም ሰዲዮ ሲንዱብተን barnoota addunyaan guutuun barsiisuu jirtu isin immoo barnoota dhugaa achi keessa fudhadhaa tanarra dabaree qorontoos tokkoffaa foora shanii bilaa goddamsatti eenyummaa ilmaan namaa jedhee inni nuun dubbata waan ta'eef itti dhaqqaba deebiit yafituu dandeen barbaada amma sadaffaan ሰው የሚበዛ ነው እዚህ ጋር ያቆያችሁ ፈልጋለሁ ሰው ምንድን ነው ሰው ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ሰው ማን ነው annaba ina kariya mantan enu ga fijetu debin sadafan saw yammi besan beda si pada ko beda sunna animbe maqad garu yammi besa waaqayyoon addunyaa kanarra wanni ilmaan namaa tatee lafa keef akasaan bacatanu jalqabmaa gaafa dha saa ilmee takkattiin qabaatin adabdaami haadha manaan qabaatin maan jedhe seen horaa bacadhaa መጣፋ ጀረ ነናማን በቀቱን ፈረዱ የትቶተለ ካራል ጠበናል በኩሳል ተጃጅላል በቀቹ ይንበርባዱ ወጥ መታት ነው በርባዳ ሆቴል እንዳንዱ ማት ዋቂ የኑማ በቀት ሂሳ ሲገሰተ ደረቹ ቢሳ አስመራ አንሰውና ሲንቱ በርባዳ አመለ አፍረፋን ነመየኑ ጋር ፍጀቱ ሰው ገዢ ነው ilmi namaa maalidha bitaadha jechuudha addunyaa tana bitamaa moti akkasii ilaalcha xiqqaa isaa ifii qabaattan barbaada nami mo'ataadha mo'ee nama jiraatu namamma yennaa birrii dhabellee hambate bakka jedhu moti boriin bacadhaa yeroo nama yaadu jechuudha boru am himbite goshiin መጽሐፍ ነው የሚያስተምረው ይሄን dargaggoota nadha baay'attanii dargaggoo fakkantanii tani isin ilaalcha bacatiisaatti keessaan qaddani boru bal'ifattanii deemisa daldalaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u tajaajilaan haa ta'u karaa kamiinu hafuurri bacatiisaa isin keessan jira akkuma abbaa keennaa akkuma keennaa addee tana teettanii tokko lama dhuu barbaaddan waaqayyoon jaaladhaa jibbaa eenyummaa bacattu isin keessa dadeerechu nami eenyummaan isaa inni afuraffaan qaama deebii guutuu si ta'u የሚበዛ ነው ገዢ ነው ተላማ ወልቲ ቀባዳ ላላ ዱቢ ወልቲ ቀን ኤጋ መጫቱ ዋኤ ነማ ነሚ መጨታ ነሚ ቢታዳ ነሚ ቦዋዳ ሞዋዳ ጀሌ መጻፍ በርሲሴ ሲ ማይፉ ጀዱዲ ወኒ ሲ መና ሀሷ ደንተማ ዋን ከነራ ማርያና ገልገለጣ ኢላች ነማ ቀላሉ መት እንጂ ጅረም ዋን ተተ
ما يفين جلاتو تاني تمدا كيكالا ما ويسي كنا يا دادا أبان كله سهريجان كله سفاسترين چرچي كله سما سيتي ما سكوتيس براتة كاته بقى توجينا كبتا كندا بولچو تجدا سكوتيس إلاج كونو دوم ساجرا أدرا إدول فيكاتام إلاج فيكاتام جيجيرا أدرغاغو جولة دي قوام جرتانتو هر كيسا مدي چول كاسا أنين بچات نجدا मैं अभी बचाता जड़ा तू पढ़ता अम्मा यार जड़ा थाला अम्मा दुनिया खाना रबे ता नम्मा थमे जिरा ये तो कैसा ये तो शल्ले पैसा उन्होंने मितायो अगल गाई में यून तगल गाई में यून सरातन्या यून असर्री यून सिंपल लोग कहने मोया तो शल्ले पैसा उन्होंने मितागे सी कहीं तो चाचू का फार्गुन ना इन्हें आशना फिने शुन इसा अमंतनी Beaba, ada amma gara-gara kan anjal kabila se jira. Yo mana gal tukaya tubi. Ada wali no tibaranne. Atim bitta nanje ranu waka. Ana mo tukaya je waka tin jere. Nama dada ya da waka yu. E ga dade adunya ta namara mangola. Bitta. Hakko amma setan na dum bekin koloni fi jalan lugal cira ilaja. Wannan jal kabaratti faru san farfa fi irgatan na ke sai da. जो यालू आका नमन गरगारी इलाज नमा दो माजरा इलाज चम्मा दरगा दो माजरा नूत पे मुचाल तनी मुचाल अफुरु आका गनासिन दुदा जन्ने सी अमन सिन करो अम्मायू हदो आका में गाबी बरसी से मा आखिया बरसी अफुरु आका सिगे सी बात दुनिया गना रस देम सिसा जो आत नमु ना कबेतचु मैंने में बरते दुबी वलते कबा नमी एनु जले बरसी से तो नमी nama amala waqa nama bifa waqaati dada oromi fa gababa kanaf nami ke nama watilaaltu ka እግዚአብሔር ባህሪ ውጪ ይወጣል እግዚአብሔር ከሚፈልጉ አቅጣጫ ውጪ ይወጣል መጽሐፍ ተቆዱ ቢፈኔ ካለ አስማት ወልቲ ቀቡ ባርባል ፋርፈና ዳዊት ዋው እግዚአብሔር ስም ይባረክ አንድ ቃል እንድናነብ ፈልጋለሁ የሰው ልጅን እየበላ ያለው መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው የእይታ ጉዳይ ነው annama dubbadha na wali annama jedha dubbadha ati enno atina amma acha kai qaate filali please farfanna daawiti afurtami sagalla ko sakula lama gugu bana mi daggina dubbisa farfanna daawiti fora isa afurtami sagal la kosa adde amanuti jiru dubbatti konkontu farfanna daawiti fora isa afurtami sagal la kosa kudanilam maan nagenye apostle joshua ጨርሻለሁ በጌታ ስም አነባለሁ ሰው ግን ክቡር ሆኖ ካለ አያውቅም ኦሮሚፋ ስኒ ጅጅረ ተቀሳ ናሚ አዶ ናማ ካባጃ ቀቡ ደዳማ ካባጃ ቀቡ ተኤጅሩ ህምቤ ሁገ እንደሚጠፋ እንስሶች መሰለ ወን ኤርጋ ሲኒ ደማርሱ ፈዱ ጉዶ ይስተነቹ ናሚ ናማ ካባጃ ቀቡ አን ካባጃ አንደዳ ቢፈኪያ አንደዳ ጋሩ ሆሪ ቢነሳ ቁርባቱ ወሊን ይፈከሰ ጀ bineensa barbaadulle hanqate jedha amma namni nama ta'e dhaggaa obboleessa si madhumaan keessaa jissa please እኔ ሲያወራ ቀልድ ሊመስላችሁ ይችላል ይሄ ግን ያመለካከታችሁ ጉዳይ ነው namni nama ta'e obboleessa fi dhaggaa dhiigan jissa namni ambifa waaqaa qaba jedhu አይምሮ ብኖረው ዘረኛ ይሆናል ወይ ቢሮ ቁጭ ብሎ ይበድላል ወይ ሰው የሆነ ሰው ቀላል ነገር ያስተማርኳችሁ ይመስላችኋል ወጣቶች ስለምትበዙ ስሙኝ ነገ ትልልቅ ቢሮ ላይ የምትሾሙ ሰዎች ናችሁ ነገ ጥሩ ነጥብ አምጥታችሁ ዓለምን የምታኮሩ ናችሁ ነገር ግን ከዛ ባሻገር ሰው መሆናችንን እንጠብቅ ሰው መሆን እኮ ከጸጋ ሁሉ በላይ እግዚአብሔር መጀመሪያ የሰጠን ማንነት ነው ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ አላወቀም እንደምጠፋ እንስሳ መሰለ ከለ የዳው በታ አንቀተለ የዳው በታ annama horii mana madhatu hanqa kana guu jira baran hello
nama ifillee kabajam qan nama waaqa hariyaa fi tolfata baraka nama bineensi waaqa sodaatan beektanis mandiisuu ennaa torii wayii manatti rifata mandiisuu mandi soo gadi keessaa hulluu iyyaanne seeno mandiisuu wayii enna sama irraa jettee qoriinuu rifa mana nami garuu homaa afur rifataan jiru adu maqaa Yesuusiin bineensicha siddisiisatanii xixxanu eenyummaa teessanii lama keessa qorqora eessa jirtaati waaqni nama kabaja qabu ammi fakiyyaa si tagadheera jedhaati eessa where are you dhugumaan amalli waaqaa si keessan jira sautii bunoonoo saallee alaawwaqa addunyaa kanarra maa eenyummaa beekin beetta annama jedhee loomaan fidu dubbii jara muree sintiin haga feete nama idaalle oliifi yoo amma haasonne kanaan beekin sitti fi nama jara malee waa ini maan jedhe yoo sitti meesni gal nami ado kabajaa waaqayyoon kabajaa ifi aansee dadeeru horii fakkaata eegee baasee amara waliin beektanis gaafa baasee wali nyaatee jechuudha ከምንበላላ ኑ ተመልሰን ሰው ነው እየሞከርን ነው እንግዲህ በእውነት እላችኋለሁ ወደ አባታችሁ አትድገው ወደ እናታችሁ አትድገው ሜቢ ነን ወንድን ስትማ ጉድ ሰሩ ዋንድ ቢተው ደንደ እንግዲህ ከነሙ ሮካ ደና ባቄ እንቀደል ሚያማለር ከሰምት ጮል ባሳ አና ማጀዳ ይባካችሁ ሲታገለግሉ እንደሰው ሲትማሩ እንደሰው ሲሰው ነው እርጋት ሄዱማት በሩሞ አማና ሞተራ አከሚና መጉቱት ያ ዋንጀኑ በሩላ ነመተው ጫላን እንገባ ማና መጉቱት ወርባች ነሚ ጉቱ አማላ ከሚቀባ ነሚ ዋቃየው ሰማይ ራርቀዳውፍ አማል ሰማን ፈካታ ዋንጀኑ ጎርጎር ገለላ ሚያማና ወባራት harka keessa kana bulsa mata du'e kana deena yennaan ala kitabu leqa abbadha yenna churchitan dhawtan abbadha harka dhabaachan kana leqa abbadha me bulsa kana annama jedha atinama ambita ala deemman itu bita maani kana himmoota jechuudha ammoo adha jedhama anin bacadha jedha ye limitation manifest if xiqqeessuun kun jireenya keenya dhaloota keenya irraa rukutamu me amma darkan larraa rukutameera jedha Fakkiifadha akkana birra annama jedhama. Hafuurri namummaa maqaa gooftaatiin sin taatu. Kanni nama sin tolchu fasama'ii beekumsi waaqaa gara keessa haa dhufu. Amma lakkara keessa bulsa annama jedha. Galgala kanaan jalqabee jedha. Ilaalcha ifii qabu jijjiirameera jedha. Maan ta'e? Ati eenyu? Min nama hin dubban. Nama jiraatee akka tuqe annama jedhu. Ati nama jedhin. Kanaaf jedhe. Akka namaatti yaaduu jalqabeera. Waaqa kiyya gammachiisuu jalqabeera. Waaqa ammallee goomara guddaa jedha. Amalli waaqaa na keessa jira jedha. Amalli waaqaa jaalala jedha. Kanaaf jedha. Ammaan jalqabee obboleessa cinaatiin yaa jedhu. Jaalachuu jalqabeera. Namala keessa guddicha kara bulsa annama jedha. Addunyaa kana mo'adha jedha. Nama waaqa sitti raagana doon nama tola torbaas keessa barreetu gajjettee deemtu hafeera. Waaqayyo hafuura ilmoomaati hafuura namummaa si keessa keera. Addunyaan tushii eegatti ati bere bitaa feeta. Addunyaan tushii eegatti bere duraan hunda mo'atta. Nama namni keereenarra haa jedhuuti. Ammoo haa jedhuuti. Harka keessa walitti buusaa himu. Kenna. Thank you. Tea. Nammallee akkana harka keessa guddicha akkana godhaati ahorii mati jedha. Ambuleensaa mati jedha. Bara kiyya irra jedha dubbadha. Kabaji namni qabu jedha. Himbaatu jedha. Ofii kiyyalleef jedha. Kabaja kenneera jedha. Amala waaqaa qaba jedha dubbadha. Isin tiraatu. Addunyaa kana gubbaa maqaa gooftaatiin waaqayyoon bakka bu'aa sun tolfate. Deemara keessa ol fuudha amma bakka bu'aa waaqaati jedha. Kanaan jalqaba amma nama tokko keessa fuula keessa arguu jira.
Bora kana matti deddeebi'a. Barattooti dhaansisan jedhaan galgala kanaan jalqaba yoo barattanuu dha kanama. Yoo waa'ee bineensichaa barsiisuu jalqaban tana waaqni eeyyamu jedhaa dhooga. Yoo waa'ee foon barsiisuu jalqaban amma beektaa addunyaan turu waan tokko na dhibuu jira. Yoo amma dhiyoota nama matsaafa wayii dubbisu. Tuma waan jecha waaqaa keessa hin jirre faallaa jecha waaqaa achuma barbaadaa jechuudha. Fakkeenyaaf waaqa maan jedha seeta. Waan guddoo isin beekne isin timaara. Matsaaf qulqullummaan jedha. Horaa bacadha namni haa bacatu hin jennu. Tokkochaa feera maqaa isii firra irraatti. Mee amma aniin bacadha jedha. Dhugeeffadhu dubbadhu. Boru ganama waan waaqni bajeessa. Dubbadhu dhugeeffadhu aniin bacadha jedha. Ati maan ta'e? Jiruu adda dhuga sitti nama dhugeeffatan jiruu amma isin galgala kanaan jalqabanii qaddalteessanii nuti. Waaqayyoo waan xiqqoo keessan bajeessuu jalqaba. Kenna xiqqaa isin qaddaaf fuudhee gaara dabarsa. Daldala xiqqaa isin qaddaaf waaqayyoo bajeessuu jalqaba. Harka keessan mindicha ol kaasa aniin bacadha jedha. Yoo dhugeeffate addunyaan tusi dhageetti ila. Kun jedhanii sammuu dhalootaa hatiisa amma waan naagaan isin timaa agilga'u. Sammuu dhalootaa hatiisa waan kitaaba qulqulluun barsiisu wala baasiisa. Gomaallee waa haaraa uumuu hin danda'an. Jecha waaqaatiin faallaa. Fakkeenyaaf waaqayyoon yennaa nama gatu maan jedhee seetan. Horaa bacadhaa jedhaa asin galgala kana baratan. Akkasumatti addunyaan maan jedhu jirte nami bira taree. Amma isin beektan saayinsii qaba. Nama galteef qofa beeka. Nama dhugaan dubbii waaqaa galteef qofa beeka. Isin garuu saayinsii warri baratan waa addatan. Likkiidhaa. Addee hiyyummaa tana ijoollee jaadhalu addee niitii fuudhinu aduu hafee wayyaa ittanis. Jechi waaqaa garuu maal jedha? Horaa bacadhaa. Okay. Amma yennaa horanii bacatan waaqayyoon nama tokkochaaf haadha manaa meeqa kenna? Tokko jedhame. Tokko kenna. Warri saayinsii maal jedhama warra addunyaa sana amma dhaaluu fedhu. Rakkoon qabu namni akka fedhe yennaa fuudha. Ji'a jaajaa yoo fuudhalee rakkoon qabu. Nasi laaltan jechuma waaqaatiin faallaa deemisa. Okay, maqaan keessaa kene. Fuudhaa heerumi tikikkileenyaan ta waaqayyoon dale. Dhiiraaf durri wal fuutu. Addunyaan immoo maan jedha? Durraa durri dennaa wal fuutu rakkoon qabu. Dhiiraa dhiirti dennaa wal fuutu rakkoon qabu. Namummaa keessaa baay'ina jedhu. Waan midhaa si barsiisu dha. Garuu amma namni yennaa laamu nama xiqqoo keessa jala dhoogge jiru. Mee awwa baradheera jedha. Amma galgala kanaan jalqabe eenyummaa qabdu argachuu jalqabe. Ati namummaa gattee waan borubatu hin barbaadin. Namummaan itti fuufa bara. Waan borubatu waa amma addunyaan si barsiiste dhiisi. Macaafa qulqulluu jettee qaatee amantu waaqa jettee qaatee manaa addumaan si barsiiseera jalqaba. Warrillee barnoota adda addaatiin ka'uu jira waan ta'eef isinillee gara eenyummaa keessanii deebitanii barnoota bu'uuraa ka ta'e kana ka barattan bara. Boru galgala innaa fedha waaqaa ta'e ateen? Amma an jalqabdee girjan jedhe. You are human being. Isin ingilizeenyaa laastemmiraachuu I am human being benu. Alsemmoo I am human being benu. Faranji bira naa qalile waan deemte I am human. እሺ አንዴ ፈገግ ላድርጋችሁና ልቀመጥ ሊቆናሙ ፈታም ነው ማውቃለህ ከኑ ነው አንተ ፈገግ ላድርጋችሁና ልቀመጥ አንድ ሰው አለ ለመሳቅ ተዘጋጁ ያሲ አንድ ልጅ አለ አንድ ልጅ ወደዳት አንተ ወደዳል እንዴ አንድ ልጅ ወደዳት የወደዳትን ልጅ ምን ብሎ ይዟል መሰላችሁ ሲሟል ስልክ ውስጥ ዳማትያ ብሎ ይዟል ዳማትያ ብሎ ምን ይዟል ሲሟን ቀይሯል ሲሟን ደራርቱ ሆነ እሱ ዳማትያ ብሏል ኦኬ ጉያ ተቆሞ ካልከለ ስልክ ደወለፍ ስልክ ተወከ ጨራቴ ሀርካ ሀዳ ጅት ሀዳ ብረክ አትለ ተማርጠት ይወሲል ዳማትያ ካቸት ያት ሄሎ ይምላች ሄሎ ዳማትያ ደ አይ ነው ገንጎርቶ ይታ አዳ ዳማትያ ቲሞት ካዱብሳቱ ክንሳ